وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. او یعقوبا گوشت کے اے منی چکاں داخل مبت چا یک دروازہ گیا او داخل ببت چا متفرق و جدا جدائیں دروازہ گا او منش میں نگہبانیا کت نکنا چا اللہ نیمگا چا آؤ کے کجام یک چیز دیا حکم تہنا اللہ گن ہمائی سرا من توکل کنا او بائدند کے ہمائی سرا توکل بکنن توکل کنوک. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحدے کے آ داخل بیتن چا حمودا کہ آہانی پتا حکم داتگت او ای پیم نہت کہ آ رستگار بکند آہاں چا اللہ نیمگا آؤ کیں کجام یک چیزیا بلے یک واہگی ہستد میں یعقوب دلا کہ آیا پورا کت او آ سرپدت چا ہما چیزا کہ ما آیا زانتکاری داتگت بلے گیشتر مردم نزانا.